Sanibona bafethu, ngithemba ukuthi niyaphila, ngithemba ukuthi khamba kahle yonke into. Akukho nje okusabhedayo. Ngithi ake ngiphuthume ke bafethu ngizokhuluma la kancane. Ngicela ukuthi kodwa kuqala ningakhohlwa ukusubscribe and like and share. Nishi comment khona la. Kunento engifuna ukuyithinta ngigijime nje mayelana nokukhuluma kwedlozi. Ukukhuluma kwedlozi, likhuluma kanjani idlozi? Uyanganasena because kunabantu esithola sisesimeni nabo sokuthi uma ngabe belashwa umuntu evele ethi mina uyazi ngiyahamba nomkhulu sibanimanyana kodwa yami into ayenzeki ngidlozi lama likhuluma angazi ulenziwa yini ngingakhuluma nami ke kwangenza. I remember this other time ngangiqala futhi ngafike ngathatha amathikithi lapha kithi ke nazathi thatha amathikithi abantu abangasekho ngathatha amathikithi ngahamba ngafike ngawufaka umnikelo ngafaka embengeni ngamcelela ugogo wami ngamcelela umkhulu wami ngabacela ngangibacela lapha embengeni nge-expectation yokuthi bazobuya bekhulume because siyayisizwa abantu isikhathi esiningi la eNazaretha besithi hey mina ngani ngilashemba ngathi lobana mana amathikithi ndeni wabuya wangitshela ukuthi nami ngalinda lokho ngahlala ngalinda kwashonilanga kwaphela isikhathi ngiyibuza ukuthi kanti la mathikithi engiwathathe la wenze kangani ngase ngithola ukuthi ukuthatha kwami ithikithi ngithatha umuntu engangimthathela yenzeka but mina ngangi-expect ukuthi ngizothi mangilala ngiphume ngimphuphe efike ekhuluma nami noma mhlambe kanjani efike ngihleli mhlambe besenzeka ngakhohlwa ukuthi amadlozi awakhulumi ngokufana uyabona akhuluma ngendlela ezahlukene kakhulu kanti lo muntu wabuya wafika wakhuluma kimi noma wangikhombisa isign ukuthi hayi no kwenzekile lokho engangikwenza. So ukwenza kwami le video ngifuna ukuthi ngiqwashise noma ngithi ngazisa abantu mayelana nedlozi ukuthi lisuke mali likhuluma ngasiphi isimo noma kanjani uyabona. So kuyenzeka kwesinye isikhathi uhambe nomuntu uye emfuleni noma uye ezibini ufike wenze lokho okwenzayo umuntu expect ukuthi mayibuya uzobe seba nephupho nje mhlawumbe ezobe selikhomedi bar bese lithi hayi siyabonga ke sesigezile emanzini kanti akukho njalo bafethu. Ake ngubekisele nje ake sithi inhlambuko kade yenzeka leyo inhlambuko futhi kahle kwaba nenkinga ubokubuke mawuzobuya emfuleni mhlambe noma kungeke kube yilolo suku same day but sorry ubuke from lolo suku lo kuya phambili ukuthi yini ezokwenzeka uma ke waya emfuleni wabuya waphupha mhlambe impahla eyiwashiwe zase ziyanekwa ucingweni lezo mpahla lezo ngathi siziyaneka sinekile ukuthi zoma bokwazi leyo nhlambuko ifezekile kwaba kuhle yenzekile abantu bakhe abadinga ukuthi beze befike bekhulume njengami njengoba ngikhuluma ukuthi hayi ke sesiyabonga sesihlambulukile ngoba akona wonke amadlozi akhuluma kanjalo uyabona. Ngibekise nje ngingakhuluma yila ngikhuluma ngesichitho ngokuphupha ama toilet ukuthi uma uphuthathe engcele sokuyisichitho kodwa uma ke wahamba wayogeza isichitho noma mhlawumbe wasenza into yesichitho okuzokhomba ukuthi siphumile mhlawumbe uthi uyabuya phela iviki noma amavikanyana bese uphuma mhlawumbe ithothe kodwa se clean this time lokho kusokhomba ukusobala ukuthi leso sichitho noma lado yosigeza khona kwenzekile lokho akuzukukhuluma ngokufana ukuthi hayi asekho isichitho kufike khuluma umuntu kanti abanye ke banayo leyo nhlanhla banokuyizuza lenhlanhla ukuthi mangabe benza izinto bese bayafika abantu basemakuba bayakhuluma kahle ngqo ukuthi cha siyabonga sabantu banyana ususenzela ukuthi kwasekwenzeka kithi siyakubonga lokho ukuthi sekulungile. So akufana nabafethu musu ukuthi ngoba wena uzange ukuphuphe umuntu ekhuluma mhlambe leyo into eqondile kuwethinzi ukuthi lokho kusokuthi ayenzeka kuyiphuthe elikhulu lokho lento leyo ungagcina mhlambe isikwenza uzoxabana kwanalo idlozi lelo because manje ngalesikhathi wena uzothi na idlozi lamba likhuluma ushone phansi nalo lithena amandla kangangokuthi lizogcina selekuyekelela into eningi lingakutsheli. Kanti ke nansi enye inkinga futhi ngifuna siyiqaphele kunabantu abenza izinto namhlanje kungabuyi impendulo kungabuyi lutho nje kungabonakali lutho lokho futhi nakho kuyenzeka ukuthi mhlambe akwenzeka kahle kodwa at the same time kuyenzeka ukuthi akukonta kwenzeka ngakahle kwenziwa ukuthi wena njengoba uqala ulungisa izinto namhlanje umlayezo walento oyenze namhlanje wafika kuwe mhlambe ngo-2020 wakhetha ukuziba wena wasufuna ukwenza ngalesikhathi ofuna ngaso wena. So lokho kuzokwenza kuba nomthelelo omkhulu emaphushweni akho ukuthi kuvele kuthule ukuthi cwaka because unezikweletu eziningi ngoba isikweletu masifika sithole esinye isikweletu sifike sihlale phezu kwaso sifike sihlale zibe iningi izikweletu kangangokuthi idlozi likubona okay lo muntu lona osunezikweletu mhlambe azothi mayilungisa zithatha about 5 years
bese lithi ake sihlale phansi sirelax sike simbuka ukuthi le kwethu esithi noma lezi zinto esimcela akazenzele sona usiyazenza noma uzozenza na. Uma ungazenzi liyahlala idlozi futhi lithole kubuke and unga expect ukuthi masuvuka kusasa udecide uhamba emanzini noma uke entabeni kusasa wenzele idlozi lakhe ekubeni wazi kahle ukuthi wena emanzini wathunywa ngo2021 kodwa udecide ukuvuka kusasa. Unga expect ukuthi uzoma ufike emanzini uhlambuluke efana izokwenzeka inhlambuluko bese mawubuye bese uthi Thokozani Boko nomkhulu njoba sengile emanzini ke ngicela ningivulele ngicela ukuthola le yathenda. Cha, abazukuvula lesikhathi sifunwa nguwe. Nabo banawo amandla ukuthi bengakulindisa bekulindise mhlambe 3 years ngeboma. It's because now ubalindisile yonke lento abayikuthuma ukuthi uyenze wena uthe nje hayi ngeke ngiyenze mina wasuyabalindisa. Nabo ke kumele ulinde sabi isikhathi. Idlozi lisebenza ngesikhathi. Ngalesikhathi wena ulenzela izinto ngendlela ezicela ngayo liyakwazi nalokuthi likwenzele izinto ngalendlela noma ngalesikhathi osuku ucela ngaso wena. Kusetshenziswana ngiyengile idlozini mina kumele silwele ukuthi sisebenzisane namadlozi ethu. Ulitshela idlozi kodwa ungalincikiseli. Abantu banomkhubo oncikisela. Thokozani Boko nomkhulu njoba nje ngibuye uyonihlabela imbuzi ekhaya sengicela ukuthi ningikhanyisele ukuthi should wena ngamanye amazwi inhloso yokwenza lo msebenzi bengekhona ukuthi uyombula ingubo njoba wazalwa empethe but wena ukwenza kwakho lo yamsebenzi ubowenzela ukuthi ukwazi ukuthi uzocela lokho okufunayo uzocela le phosho ifunayo. Kanti akwenziwa kanjalo. Kumele idlozi ukuliyeke likhuleke lento wadi uyenzeka yona li-enjoy liyizwe kahle ngokuphelele liyothi mase liyizwe kahle ngokuphelele bese ke inhlanhla yeze emva kwalokho idlozi linesikhathi salo kodwa wena kushena ukuthi wena njengomuntu isikhathi olenzela ngaso izinto elizicelayo kuyisikhathi esingakanani. So lokho asikunderstandeni bafuna ukukhuluma kwedlozi. Idlozi alikhuluma ngomlomo likhuluma nangezenzo kwesinye isikhathi likhuluma even ngama signs. Uyabona nje kukhona umuntu sengodliwa ngixola ukhona umuntu engangimelapha uma ekumelapheni kwami uma senza izinto zedlozi kwese kufika isikhathi nje lapho esini wasenza khona into kungabi naphupho kungabi nalutho. Manje lo muntu owasethi azinto zami ayisenzeki angazi kwenziwa yini. Ngazi mangiyibone nowase ngimbuza mina uthi uma ngabulele uma ngabulele ngo3 kusokwenzakalana wathi njalo ngo3 uma ngabe ngilele ngivuswa inyoni kukhona inyoni yayingivuse iba ngomsindo bese iyahamba mhlawumbe ihlala 30 minutes bese iyahamba ngathi mina so ushiso yini wena ukuthi into zakhe ayilungi noma idlozi lakho aliphenduli noma aliyibonakalisi kuwe ngoba phela le nyoni isho ukuthi wena ngabe ubuza ukuthi yazi kunenyoni engihluphayo angiyazi isho ukuthini ngoba le nyoni nje obifika nje isinamaviki lokufela kuwe ngalokubanga kwayo umsindo kukhona umlayezo ondlulisayo kumele ngabe wena uyathola okwakumele wena bese uyasuka ubuye sihlola ukuthi le nyoni njoyiba ngumsindo ikhuluma ithini because wena awuka understand ilanguage kamoya but le nyoni iyakhuluma so mase sitholile bese yenza lokho bese inyoni iyahamba. Uyabona sayithola into wayenza yahamba inyoni ithe mayihamba inyoni abuye amaphupho futhi aqhubeka la agcine khona because wasekwenzile lokho. Into ebalekile emasenze izinto zethu zikamoya nezinto zethu zikadlozi ukuthi zedlozi ukuthi si observe i-surrounding yakho wena njengomuntu ukuthi okay ngibuye ukwenza 1 2 3 kwenzakalani ubuka amaphupho uma ngabe khona vele ukuthi avela athini but impendulo yakho ungayi-expect endaweni eyi-1 because ngelilanga indlozi liyofela khuluma lokho mhlawumbe uthi ubuye emanzini u-expect ukuthi uzophupha mhlawumbe kuvele iqhamuke imamba lekuhlaza la iqhamuke ihaza igcine ihambile wena uthi abathakathi bangihlasela kanti ilona ndlela idlozi lakho eliresponda ngayo leyo because ubuye uyolithinta so seliya responda manje ukuthi cha wena mele bese uyazi noma bese uyothola ukuthi inyoka ekuhlaza isho ukuthini uma ngabe izongena endlini ngoba phela obvious ungena kwayo la endlini kukhona ezokubika. Ngikhuluma nabantu bakamoya njalo hayi ngalabantu abangazazi izinto zesintu isuke kukhona ezokubika njengoba ingena la endlini hamba uyofuna wena ukuthi le nyoka njengoba ingenile ke isho ukuthini makhosi cha inyoka njengoba ingenile ngizwa abantu bayakhuluma kimi bathi bacela ubenzele ukuhamba ezimpendulo bathi bacela ubenzele ukuhamba usuyasuka uthatha amasenti amancane wenza ukuhamba Thokozani Boko nomkhulu njengoba nanifikile ke nacela ukuhamba nanto sengilenzile bengicethi nilamukele nami ningikhanyisele njengomntwana wenu njengoba sengenzile bese ngipha namandla futhi ngikwazi ukunenzela okunye futhi nani ningikhanyisele thina manje lehlulayo sihlula ukubuka izimpawu nokubheka izinto siphinde sihlule ucommunicator nedlozi lakho. IsiZulu siyaye sithi ulimi uyishoba
lokuyiphungela. Uma ngabe ungayikhulumeli wena edlozini lakho akekho omunye umuntu ozokukhulumela. Ngoba nami noma thiwe ngiyakhulumela ngizokhulumela lesikhathanyana angeke ngihlale nginawe angisiwo wakini futhi. Akekho omunye umuntu ozokukhulumela nguwe umele uthi uyikhulumela. Cha uyijwayeze ukuxoxa nedlozi lakho ukhulume nalo ukuze izinto zizokhanya. Bekuyilokho ngani zekhehle ngidlulisayo. Ngiyabonga kakhulu ngathi ngakhanya. Ngicela ningakhohlwa ukusubscribe ni share ni like ningithinte ku Facebook page The Journey of Awakening elinye lesibili nokonja vuka institute. Ku WhatsApp nizokwazi ukuthi ngithola nambeni 065 659 1974 065 659 1974 lapho esokwazi ukuthi ke bese sixoxa khona ngani zekhehle ngathi nje kungaba kuhle kube mhlophe. Ngiyabonga kakhulu.